camino, ya no podemos parar, totalmente decididos, listos para despegar. Zaista su vrlo precizni, tehnika im je besprijekorna. Da, ali tehnika nije dovoljna. Nedostaje im povezanosti. Moraju raditi više na povezanosti i komunikaciji. Grupa koja nas predstavlja na regionalno mora biti najbolja. Neću trenirati nikoga tko ne planira biti pobjednik. Svaki put si sve ambiciozniji. Eto, ambicija je jedini put do uspjeha. Ramiro, pogledaj Mateja i Ambar. Rolaju se predobro. Puedo sentir esa libertad, esa voz, la oportunidad, lo mejor, si a mi lado estás, eres mi energía, mi creatividad. Zaista je teško pronaći ravnotežu, povezanost, pravi trenutak u plesu, u životu i u ljubavi. Nova objava od Felicity. I što kaže? Je li moguće da gleda natjecanje?